Untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Hari ini kita kedatangan dua tamu dari Arab. Yang pertama Syekh Nasir dari Palestina. Yang kedua ada Syekh Mahfuz dari Yaman. Saya datang kepada kalian من المسجد الأقصى أقف بين يديكم dari Masjid Al-Aqsa. Saya duduk bersama kalian مع الشباب الأندونيسي bersama pemuda-pemudi Indonesia, مع الفتاة dengan الأندونيسية pemudi Indonesia. أبلغ سلام إخوانكم في فلسطين. Saya menyampaikan salam dari rakyat Palestina untuk kalian. هذا مسرى رسولكم. Karena itu adalah tempat perjalanan Rasulullah Isra. هذا قبلة رسولكم. Dan itu adalah kiblat pertama Rasul kalian. هذا معراج محمد. Dan dari sanalah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. لن يكون الأقصى لليهود. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Al-Aqsa bukan punya Yahudi. الأقصى للأنبياء. Al-Aqsa itu adalah punyanya para anbiya. الأقصى من الأنبياء لا مسجد اليهود. Dan saya katakan bahwa Al-Aqsa itu adalah masjidnya para nabi, bukan punya orang Yahudi. الأقصى في سورة البقرة. Dan Al-Aqsa disebutkan dalam surah Al-Baqarah, سورة النمل. dalam surah An-Naml, سورة القصص. dalam surah Al-Qasas, سورة مريم. dalam surah Maryam, سورة آل عمران. dalam surah Al-Imran, سورة المائدة. dalam surah Al-Maidah, سورة الإسراء. dalam surah Al-Isra, سورة التين والزيتون. dalam surah Tin wa Zaitun. ثلث القرآن أقصى. Sepertiga Al-Quran itu menyebutkan Al-Aqsa. الأقصى لكم أنتم إن شاء الله يا شباب الدنيا. Al-Aqsa adalah punya kalian, wahai pemuda-pemudi Indonesia. إن شاء الله شاب تونسي في الميكروفون الله أكبر يؤذن في الأقصى. Insya Allah, saya yakin pemuda Indonesia yang akan azan di Masjid Al-Aqsa yang akan meneriakkan ke dunia. أقصى. لبيك يا أقصى. وجوههم اللهم أنر قلوبهم اللهم على عينك اللهم اجعلهم من الفتية التي تحب اللهم اجعلهم من أهل القرآن يا رب وتولهم بأمرك اللهم كما توليت إسماعيل في الأقصى تولهم كما توليت